o fogole in way simna nuun Amin TV koy ka ñaare ka reta no yaal xam-xam ke a waxtaan fa den na ke da njala xaye koy i ngar u mene na Seigne Moussa Faye mene Cambérène pour i mbaxtaan fo ten ne calel ke ta jala Seigne Moussa in way simnang. Bon, maxey dakna nuun simin ne nuun wa Amin TV to ñaanana nuun roog a ci'a nuun jam a ci'in fop oxe ndefitna fo xe adwanna nuun roog a kawe'nin xeɗana nuun rek jam fa xiiwal saa su nek i iyo kene passé anga machallah yasam roog a jef ñaan ndiki kam bug i commencer it rek ne kene jirlene na layel hémorroïde hémorroïde na garta no kiin fo wo ne o fajtan bug am daal o rok teen i hémorroïde a damangang ka fi'a xa pasong xa mayu na doomu adama fe parce que ko reta bo seere ko reta yitamen fudole a wuuxa rek mu mofoona ta nanga gurur hémorroïde koy ka jeg wa andoona yee oxe kam a jeg o refna tafil i mais oxu ta waagna waag o ref teen no hémorroïde ke parce que hémorroïde ten seereer a laya socet i socet fe moom a comme na lu garoona to ko laye socet saqo coɗangang teex ne ka ta sutan kango ten o jafandikooranga we xa yeran o gata sutango ten kaga ko ka te na kidof ta sutango ten hémorroïde Seigne Moussa na fi'u fo siti fogaame den mbare ngoɗatireyo parce que siti ten ka refa ka andoona yee leeg-leeg ta fi foofi a sutwane ne no cerof mu ku duqona ten a gefanga a duqanga mbiño lakaso nge a xab maaga i siti fene yo siti fa moƴuna bon jege ta ref yit siti fa andoona yee ka sutu a jega wa saqna siti to siti fe nange sutwa kam a refa a fi rek comme ndut i nda bo ndik teex nenem laya rek a comme na lu xotanona xana sutanongo ten bo ta xool xaj i xana sutanongo ten bo ta xool xaj yaakaar fa tas manam daal yaakaar fa tas affaire kene daal xar na fi'an i anda a begax ka may xa pasong a jega ten wa andoona yee a begax den doomu adama ke na mbi'an te jeg ten koy wa andoona yee itam a begax den rawan ke da yoonitna den na mbi'an parce que a soɓanga yee wo ko saqo toog jine waagano ku rokoona rek soti ke ku yaakaroona yit ka a tasan ta ref o tew oxe wo itamen fopof ka jafeña i o koor a garanga mene wo sax garkate fandim encore ka reta sax bo o refo tew andoona yee ko dolu waro rim ta a fañ maaga kene fop ko kam faƴan tew fes jini ana yaqana o tew tay na yaqana na tolax i fene ke waagonga lay jegaam turando jegaam a den wa andoona yee kam mboñan fa ndim fi'ana den bo da ndim ba ni'taam xa ɓiy axa machallah kaga moom a leera kaga leera bo moom andame lay doon a leera a woda i bo ndiiki i ngar ne kene xoox ɗom parce que mi andame xoox ɗom moom jega ten cit moom
ndik koy o layam ndax wo kene ko donin wala ko xam-xam fa garanonga nene rek i xooxɗom koy mbebbangam leyong me ka lamumayo ko lamin i a soɓa yitamen xooxɗom o gar'anga kam mocan bo o leyame xoox le ɓuta um xaƴongo ret nda jeki jeki mene ba esa xooyam rek a leyame kene fop e coono yo kene fop coono yo ta yoɓandanamo ten a jeg na te leyaxama mi yom fi naaga parce que o ɗegirom sax mi ga'am wa andoona yee problème den fop xooxɗom a xooxaɗom xoox le daal ka xijla den jir den fop xooxɗom o rek i o ga'anga xooxaɗoma kene xooxɗom ka may xa pasum parce que xoox lu yoon na fo ngeñ e pour o waad no yaalum ka ta laaca jafeñ o koy fop o wat fop mi xooxɗom le o garanga rek mi xam and o garanga gar xooxɗom le te ka fo ñogo xoox le moom ka maafa xam wala o garanga maaf katirang kene kena layel ngeñ koy ngeñ o xana ngeñ ka ndamin wala ngeñ ka rokin kene tamen na garta o kiino xe wala namo fañtan i ngeño ka ref façon fa andoona yee ka ta ref xa façon xa tadak ndaa ne waagonga lay to ten it mu soɓanma rek waad no yaalum i ka jeg ngeñ na andoona yee ngeñ ɓaalo o xene ndan o xaana fidèle rek ne waagonga lay to ten ka may xa façon parce que ka jeg ngeñ na andoona yee wiin we yeng ka mbiyango ten a refanga ye ngeñ ɓaal damun koy o faƴa ngeñ lakas façon fa lakas fe o yaalum wod ke faw xene o an na ngeñ na andoona yee ten a sexu ten waagngo waadin i o xaaga rek ko ɗeetan bo an na ngeñ ne te saqna o yaalum kay a fadiidanga o moofanga fo ten xano an ngeñ ne waranoona fañ parce que a soɓanga oxe da laya ngeñ ndan o kiino xe saxuna kaaga a cafa ke ka uta cerke ga uta rek o doonanga ten ngolo ta mud i ndaa yaqankira no ñaaƴa soxla uma reta ndaa refanga xeñ ɗik ke yoqna oxe jini fe fina wala xe wiin faaxeer we mbina a daan kiro kene na layel koy kiino yeng koy kiino yeng moom kene a jega de a jega koy ka laye kiino yeng jege kiino yeng soom jegu i ke waagonga lay a jega ma mose ma xooy andem sax kam Fimela reɗum da ngot kiina ɓisiidamo ten i wax dëgg yàlla kiino xa a son a lool nda ya commencer uma a paƴale a jega ka feeñ ina teen kaaga koy mene rek fodan kan yaam anda defet ke maxey leya fop owey nana xam maaga rek fodan kan maaga parce que jega xa refit uma a ga am iyo i content na paax sëñ Moussa ndiiki yem gara a jega xa lamit a xama o tanga bo weecit bayre fe parce que min artiste refum ko kam bug bayre ndiiki wo xa andone bayre sax wala bayre de a soɓanga soome bayre soom bugo wala o garanga mene xano doyɗu façon fu ta refna teen koy parce que a jeg bayre fe andoona yee bayre pour o jeg a jeg bayre fe andoona yee bayre pour coow i ndaa bayre o jeg koy foogaam ale ten xupu solo i nda o jeganga bayre tamen wara fi ka andoona yee ka tax ka falay fe fo coow le fop wañkirang dara ka waat bayre bo pare to waɗiro ka andoona yee ten na aarang i anda sirin we toujours mene a laacu o mbagatir parce que o kiino garanga a layonge kam bug bayre o fiyanangan bayre bo pare to bayre fe o fiya a woora ye bayre fa andoona yee xana ɓisin mu refna wala xana nanel ten mu refna fiyanen ka andoona yee tamen xana aarin pour o don a ngid waag ke no ten dara bayre fene o fiya
ten na fiyel ne xana jikwa wala ka jik bayre fa la ka o na jikwa somo i bayre a jikax ka jeg bayre a jikax kaga wallu xooxumo wallu xooxumo ka jeg andoona yee ko garame o jikoora rek maaga o sampa'an ma maaga o sampa'an ma samp o sipangaan maaga kaaga moom xana xooy xana ka loka nang wiin we da ngara ka loka da ngara joka njel sëñ Moussa ndiki koy andame waxtaan le nene ndeyal tan bo comme lakas fo jotaay fa lakas inshallah ndiki koy kay faral koy muy ndet na kuy mbaxtanit na xana jeg ka andona ye xana ci wena nan gilwa wena fudan ka andona ye dal xana at fo njiriñ te ref wàllu wërsëg wala lakas i kem ɓaat ka nuun mene rek xam ɓisida nuun no ndaxar ne da leya mboda fod i mboda fod koy ka waag mayu a waaga tan a waaga ɓaalit nda no façon fu te waaganoona jikit rek i bo refanga pour façon pour o jeg mboda fod waaɗi bes tening mbala arxemes o xesanga bo reta o waaɗ pepof waaɗ ɗiro ɓislu fadidanga o simnin assalamu aleykum nam ley soko commencer koy comme mboɗa fod ne rek na andona ye maako yit a ref laqa pind ke o ande o kiina wa laquma o garanga o commencer a nafalu damona o leye bismillah rahman rahim o ɗegan bo temed o ɗegangan bo temed xot kaaf ka yipin maaga ñuux ma dir le ɓisoona a fi'angan o gatiidangan mbine o ɗeeto ndeɓandong o ndewonga andoona yee ande dara ten o cooɗkan ta unin a unangan ba pare o xot o xeɗa xaalis mbala o ƴang wala xarɓaxay fandan o ɓekin ten liiltino ten no kene ke no ke ta saƴanonga rek ɓekangan ten o liilin bo ta weer i a weeranga o ɓaat no xooy ta gar ten o njaaƴonge rek ta ɓaat ngo unano ten bo ta fi mbiɗel kaaga comme na lu xesoona xa foof of rek copit ta ref o koora o copit a cafat naak o yipna foof le xoto xeɗa xaalis mba o jang ɓek kam fa mba xar ɓaxay xano ñima daal xano dikka o ñima xano wet ndiki sëñ Moussa waaw ndax wo ko ɗeeta fi'ana kiin ɗeet listixaar to ka soɓ ga'irang a xooyong téléphone rek o ɗeetanin ndax kene ko fi'an toujours ten genum toujours no kene genum ka anda a jega jeg we andoona yee we andaxama den mene bo Jolof mene bo Casamance bo Fouta bo Richard Toll ka da ngooya we andaxama ka da ngooyaxam a layame dal nangam kene kam ɗeetanam ten daal nama dem orga bu booba xam ɗeetanin xooyinaxin layne nangam kene fo nangam kene anda jega wa andoona sax e den xooyanga den a layangang affaire kene ko layane e ɓekanam nangam mosimo ɗeetana o kiin listixaar layne e ɓekanam nangam ten na ɗeet ka rek i ndiki cotti numéro ne andoona ye bugonga xa andoona ye ka bugo ɗeetani na numéro ne xooyit kan wala whatsapp fe daal i mete refna numéro ɗik ke saquma o felangang o xooyit no whatsapp fe 77 030 0021 i numéro leng ne ten refu 77 422 29 18 i joko njal sëñ Moussa jaɓe fa xeewal